Nginibingelele ngane zakwethu kuyaphileka lapho. Mina ngiphilile bafowethu yazi. La bafowethu ngizofuna ukugqugquzela mhlawumbe umuntu omzalwane yazi ukuthi uma usukholwa inkosi uJesu ngirana kwethu ungayithathi kancane. Sometimes kwesinye isikhathi nasingabazalwane sinokuyithatha kancane yazi. Sinokuyithatha kancane ngenxa yokuthi vele sidelelekile vele emhlabeni yabona. Abantu abaningi bayasidelela bayibolela nje abantu abaweak bayibolela abantu nje inkosi yami yabona yabona kodwa ngifuna ukutshela imfihlakalo ngana kwethu ukuthi ungayithathi kancane ngana kwethu sibakhulu kahle kahle sibalekile futhi uNkulunkulu yabona nje khona lenye iverse ngicela unifundele enye iverse ingane zakwethu uLuke chapter 10 verse 20 ngifuna ukutshela the way sibaleke ngakhona kuNkulunkulu yebo kubantu mhlawumbe emhlabeni sidelelekile yabona sibukala futhi mhlawumbe sihlupheka sibukala sidelelekile yabona kodwa khona lenye iverse ngendlela esibaleke ngakhona uNkulunkulu uyasazi ezulwini usazi nangamagama uyabona so sibalekile kahle kahle masikholwa ukuthi thina sithi siphila la emhlabeni sibe sibhalwe phansi ekhaya ezulwini sibhalwe uNkulunkulu himself shows ukuthi sibaleke ngendlela eyisimanga yabona ngizama ukulanda ukuthi nawe nje ngana ukuthi ungayithathi kancane wena ubalekile ekhaya ezulwini futhi igama lakho lilotshiwe ekhaya ezulwini yabona khona lenye iverse obese uthi mhlawumbe umuntu ongakasindiswa wena mhlawumbe ongakasindiswa ngana kwethu nawe inikele impilo yakho kuJesu Kristu ukuze waziwe ekhaya ezulwini yabona igama lakho libhalwe ekhaya ezulwini uyabona njoba igama lakho mhlawumbe waziwa la emhlabeni umkhulu uyabona kodwa nasezulwini uyadinga futhi igama lakho ukuthi libhalwe ngithi angikugqugquzele nawe uyabona kodwa wena umzalwane ungayithathi kancane ngana kwethu uma igama lakho ngelinye ilanga sibona uJesu lawathuma abafundi bakhe ebathumela beyokhipha amadimoni yabona behambe bephulukisa abantu benze konke lemisebenzi beshumayele ngegama lakhe bayabuya ke bayajabula ukuthi hey inkosi uJesu amadimoni asithobela enza lokho nalokho yabona hayi abantu bayilalela futhi basilalela masibashumeza ngegama lakho uJesu Kristu khona imfihlakalo ayisho wabona khona imfihlakalo ayisho wathi la kulokhuzana kuLuke chapter 10 verse 20 yabo wathi salibonile ibhekele le verse leli manje okay wathi la kuLuke chapter 10 verse 20 ngizama ukulanda le amagama ukuthi sibalekile ekhaya ezulwini ingane zakuthi singayithathi kancane nawe wena ongakasindiswa ngana ukuthi inikele ngala ukuthi impilo yakho kuJesu Kristu ukuze igama lakho libhalwe ekhaya ezulwini yabona njoba mhlawumbe udumile emhlabeni waziwa lokho emphakathini uhlonishwa uyilokho nalokho yabona amagama akho ayaziwa mhlawumbe ko government nakuphi kuphi yabona kodwa igama lakho alaziwe futhi nasekhaya ezulwini yabona Luke chapter 10 verse 20 lithi okay abafundi bakhe ke babuye ukukhipha amadimoni uJesu Kristu usiyabatshela ke imfihlakalo yabona uthi ngeke ngikhotha amavesi amaningi ngizokhetha nje leli kuphela mara nakuyisangibola khona igama lethu uthi singabazalana amagama ethu abhaliwe ekhaya ezulwini siyaziwe ekhaya ezulwini sibakhulu kakhulu thina sikwilist yasekhaya ezulwini okay lana uNkulunkulu uthi nevertheless uJesu ke ubatshela abafundi bakhe uthi babuke ukukhipha amadimoni ukuyoshumayela uthi nevertheless do not rejoice in this that the spirit are subject to you amadimoni but rather rejoice because your names are written in heaven kusho uJesu Kristu utshela abafundi bakhe ukuthi hayi ningajabula ukuthi mhlawumbe amadimoni anithobela manje waxoxa ngegama lami uthi kodwa into okumele nijabulele kakhulu ukuthi amagama abhaliwe ekhaya ezulwini elesizulu lithi nokho ningathokozi ngalokho ukuthi omoya banithobela kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini uma unikela impilo yakho kuJesu Kristu igama lakho liyalotshwa ekhaya ezulwini libhalwe uNkulunkulu uqobo lakhe alibhale kwilist yakhe ukuze during judgment day mawufunda ngale incwadi yesambulo during judgment day mase bahlulelwa abantu kuyobe kuvulwa ilist kuyovula incwadi ezu2 kuvulwe ilist yabamagama asencwadini ephilayo ungene ekhaya ezulwini igama lakho malingatholakala encwadini uNkulunkulu amagama abakabhalile emhlabeni you will be sent to hell uyabona ngizama ulanda ukuthi esibalekile ngane zakuthi ningayithathi kancane bazalwane sibakhulu uNkulunkulu yabona amagama ethu abhaliwe ekhaya ezulwini njengoba siphila into ebalekile nje fa isigcine impilo kaJesu Kristu siyiphila sisemhlabeni ukuze amagama ethu ehleze esekhona kwilist engathi uNkulunkulu mayevula ngelinye ilanga igama lakhe elibhalile uthola ukuthi awusatholakala encwadini engcwele abamagama abo basencwadini engcwele abangele bengene ekhaya ezulwini yabona ngithi angigqugquzela ukuthi sibakhulu ingane zakuthi ningayithathi kancane bazalwane yabona nawe ongakasindiswa nikela impilo yakho kuJesu Kristu igama lakho libhalwe encwadini engcwele yabona njoba waziwe emphakathini ohlala kuwo nakwethu okufanele uyidlala amagama akhe avela nasemagameni amakhulu emhlabeni kodwa vele egameni labaphilayo ekhaya ezulwini uyabona